Akhensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Ku na leswiya swo van'wanyani va ku why hi ku swimanga naswona loko i ya a red room red house naswona swa laveka or va swi tirhisa. Ximanga a ni i xilo lexi nga na vutlhari ngopfu lava swi tivaka ku a xi xo tlhari ku fana na ximanga. Ximanga hambi u xi chelela poison a xi dyi. Ximanga loko u tiva ku u lava ku ta xi dlaya xa tsutsuma xi ya kun'wana. Ximanga loko u xi teki fika ya xi cukumeta kule swinene kumbe xikombiso kuma ku i suka na xona kwihi ka bungeni i ya cukumeta ximanga ku a nkowankowa kumbe i suka na ximanga kwihi ka Malamulele i ya xi cukumeta kwihi a Bush xi ta vuya kaya ximanga. Vo tala va ta yima na mina se ximanga that's why vo tala lava va yaka le va xi rhandza because loko va xi rhuma ku xa teka mahungu xa ye swi ka xi teka mahungu swimanimani mindzuku va ri i ya kwihi i ya ka ti-interview swimanimani mindzuku va ri i ya xava movha swimanimani va ri i plan ku ya xava yindlu or swimanimani i busy no hlengeleta mali yi lava ku xava movha kumbe yi lava ku aka yindlu kumbe i ya ka ti-interview kumbe i kuma ntirho. Xa kota loko xi heta xi tlherisa mahungu lama ka vinyi va xona. Loko xi tlherisa mahungu lama ka vinyi va xona xi fika xi va byela xi munhu luya so na so na so na so i vanhu lava va tirhisa sweswi vona va swi tirhisaka. Mina ni nge swi tivi ku va tirhisa yini swi fika swi pfala. Loko swi fika swi pfala u kuma ku i ya ka ti-interview i fika i feyila loko yi lava movha kumbe yi lava movha hi bank loko kama lava lavaka ku approve bank yi ku a wu qualify kumbe yindlu wa ka qualify kumbe i ya ka ti-building material u kuma ku i fike i teka loan ya ku ta kota ku xava material hinkwaswo va ala sweswo because va tirhise xona xikanyana lexiwani hikuva va xi tshemba na xona va xi tshemba ngopfu hi ku mahungu xi ma teka sepo xi nga fika xi yima hi fasitere xi miyela xi ku wini kumbe swi ta xikarhi ka vusiku xi fika xi rasa xi rasa loko xi rasa xi le ku mi disturb-eni loko xi mi disturb-a ku na ma-disturb-ele lama ma kuma ku na loko mi kha mi kha miroho u kuma ku se na miroho a ya ha koti ku kheka because man xilo lexiya swi le ku mi raseleni tipulani ta n'wina ti le ku heleni ti le ku nyamaleleni. Swilo leswiya swa kota ku hlongoleka loko ri na mina xona ximanga kwala mutini swi simple ku hlongola ximanga mara ni nge swi vuli ku la ximanga loko swi ta kwala swi ta tlangela na vusiku swi ka swi rila mi ta mi swi hlongola hi yini. Vo tala va swi tiva ku ximanga xi hlongola hi yini loko ri na mutini a mi na ximanga hambi se tshama mfuwa ximanga xa hlongoleka na vusiku xi nga ha ti na siku na dyambu. Se na ku famba xi yivela vanhu timali ku na vanhu van'wani mi kuma ku wena lero fika yi dirowa nyana swimalana yi veka kaya i kuma ku mali ya kona i yi tirhisa fast loko kuma xikombiso i khome R5 i xikombiso i kuma ku after 2 days R5 liya herile mara khale ka matiko u kuma ku loko u khome R5 lexiya i nga na xona a wu kota ku heta n'hweti. A ni vuli R5 liya vo tala va ta ni twisisa timali ni nge vuli ntsengo wo karhi ku na ntsengo wo karhi u kuma ku munhu loko a wu khoma ti byele ku ntsengo lowu hi lembe a ni swi kota ku ni khoma mali ya so mara sweswiwani mali leyi yi hela fast or hi n'hweti a ni kota ku khoma mali ya so mali leyi loko ni yi dirowile kumbe ni yi vekile kumbe loko yi ri bank yi hela fast na xona va xi tirhisa ku xi famba xi kha xi nuhetelela ku nga na timali mara ku na swilo swo karhi leswi va swi tirhisaka xilo lexiya loko xi fika xi nuhetela ivi xi nga kumi mali va mi kha ni tirhisa swilo swa kona. Ni nge promote tin'anga to karhi ni promote ta vafundhisi vo karhi or tikereke to karhi ku famba ni kona va ta mi pfuna. Ximanga hambi xi hlonipha ximanga na xona xi na nghozi ngopfu that's why mi kuma vanhu van'wana a va lavi no vona ximanga kusuhana na xona va khala ende va ta ku byela u fika u kuma mukhegula kumbe mukhalabye u fika i tshama na yena ku why mi zonda ximanga i ta ku byela xilo lexiya i menemene. Ximanga xa kota ku teka mahungu xi fambisa mahungu xi teka mahungu xi teka tipulani ta wena hinkwato leti wena ni nga tipulani u kuma ku tipulani leti nga tipulani a ta ha fambi kahle swa nyamalala swilo swa wena swa ha lunga hi mhaka yini loko mi ya le red room va fika va ku byela ku famba xava ximanga i ta na xona vona va fika va xi tirha sweswi va xi tirhaka swona va ku i ta xi teka kumbe namuntlha i tlhela na xona kumbe i vuya mundzuku ri vhiki ri taka i ta xi teka ximanga lexiya loko va hetile. Se kuma ku munhu na swimanga swimbirhi swinharhu mara mi swi vona ku rifumo ra kona na rona se ri endzeletile ri nyanye ngopfu because i va a tirhise ximanga
na khensa ku vona tichanele ya Matimba Emmanuel Maloyi YouTube channel. Danko.